esi anye gome kpɔkpɔ tɔxɛ ɖe nam bena makpe pastor miaƒe tatɔ miaƒe nufiala pastor Dr. W.F. Kumuyi ame yi le wɔ dudoƒo mɔ nyakaka na xixia godo amegã miawoe zɔn pastor akpe na o kafukafu na mawu miaƒe mawu alolo ŋutɔ le fiasi ya eye mawu gã sia mawu wɔla mawu ɖela mawu yi ke nana me vovo mawu dɔyɔla mawu gaɖela eye le bia wo nya ɖeka bena ɖe ne dzi be woada gbe le ŋuti wa le wo dzime le wo gbɔgbɔ me le wo ŋutilã me le wo agbe me le wo ƒomea me ɖe nakpɔ lãmesẽ fiesi ya denugblẽtsɔ ɖokuiwo ŋuti nye ɖeka be menye be mie sugbɔ woate ma kpɔ ameha gbogbo aɖe vɔa aƒetɔa ele kpɔ wò ɖeka tɔxɛ ɖe fiasi ya eye ele gblɔ bena ɖe fiasi ya yenye tɔwo ebe nusẽ ƒe fiasi ye wònye na wo enye nukunu ƒe fiasi enye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiasi enye katutu ƒe fiasi fofo miede akpe na wo eye mieyra wo ŋkɔ miedo ŋkɔ ɖe dzi bobobo mawu yi ke nenyea matem ado kponu o eye matem atrɔ va megbe dome agblɔ be taflatse medo nugbe na wo tututu ya vɔa nyemagate mi awo vɔa enu yiwo katã gbe ne do na wo dukɔa aƒetɔ ɖo kpe dzi le fiasi ya ɖo kpe dzi le fiasi ya ɖo kpe dzi le fiasi ya ɖeɖekpɔkpɔ dɔyɔyɔ gaɖeɖe nukunuwo amlimanuwo nukunu gododo amlimatɔ aƒetɔ wɔe na ame sia ame eye megaɖe ame ɖeke ɖe vovo o miaƒe dukɔwo katã eyiwo katã le radio gbɔ eyiwo le miaƒe dukɔwo me eyiwo le Togo ƒe dukɔa me eyiwo le Afrika eyiwo le ame sia ame yiwo katã tsaka ye wole ɖoɖo ya wokplɔe ɖo le xexea ƒe teƒe ɖe sia ɖea medo gbe ɖa be fiasi ya anye amlima ƒe fiasi eye na agbe sia agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le. Amen. Mawu ne yra mi nɔ anyi mele kpɔ dzidzɔ ɖe mia ŋuti ŋutɔ bena ne le to dzi ne le radioa gbɔ le egbe fiasi tɔxɛ ya eya enye fiasi tɔxɛ ɖe enye amlima ƒe asikame tso aƒetɔa gbɔ ye aƒetɔa awɔ nu tɔxɛ ɖe gododo tɔxɛ ɖe ye na wɔ gbakple aƒetɔ Yesu Kristo. Ewo tutu ƒe nyagblɔ me le mebe ɖe ewo yi ke le radioa gbɔa ewo ƒe nyagblɔ me le bena ɖe wo ŋutɔ tɔxɛ ɖe ɖe na do go kpakple Yesu ɖekaɖeka na do go kpakple aƒetɔ Yesu Kristo le fiasi ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me le fiasi ya aƒetɔa to egoea dzia ele nu ƒom na mi tso vovokpɔkpɔ blibo tso blabla etɔme babla yenye be enui bla amegbetɔ da ɖe menye be yeƒe alɔ ɖeɖe ko yolo na alɔ ya natem akpɔe no be babla nenye be obla ame ɖea ame ɖe woatem abla yeƒe afɔ ne wobla yeƒe afɔa natem akpɔe fa voa eya wogblɔ mi lea enye yi ko natem akpɔ gbakple nuku enye kodzogbetɔ yawo voa nenye bena ɖe le ememe miaƒe gbɔgbɔa oblɛ nenye be wo luʋɔa oblɛ da ɖe ye nenye be amegbetɔ ememe ƒe amea ame yi ke nye eyi ke le eme wɔna dɔ le ame me eye yi ke wɔe bena amegbetɔ tem zɔna amegbetɔ tem ɖena zɔ amegbetɔ tem lena nu eye wowɔna nu yi ke le ɖoɖoa nu nenye be enu ma yi ke le ame me nyenye ma yi ke le me o ma oblea nakpɔe bena nutsila ya trɔ zu nugbalo voa le fiasi ya Kristo va be wòatu ka wo be babla ƒomevi etɔ̃ me maxlẽ
Mau Christo penya mahlenami eye ele globena jipo kple anyigba nu avayi gake nye nyaola nu mele yi gegbede o le Yohanes pe agbale etanyi kpukui Blaton pofi egbulo bena Christo le nupom azom ebe eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la womi ablo de viwe meno mokpom benade amen wala di kaka la femme masse eye ebe eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la womi ablo de viwe minamia kpokuki Blaton fo Adelia le kuki Blaton fo Adelia mea eglobena eyata ne vila womi ablo de vi ma uvi kikia koto penuse ne vila womi ablo de vi ne vila wowo ablo de vila a ekema na nye ablo de vi vava. Na benade nye gbogbomenku ne togo gbakle wo nkuo gbogbometo eye ewo ikele radio agba ewo penya glomele Yesu awo ablo de vi le fiancia mecho maunya mecho eva le akpatome gbakle wo petanya o eye gbatoa Batua yenye yaya babla etwao eye evelia yenye miape khosi ke miedo de didula ike tuna kameaji mikwa atem anyenu ike melekpo gbakple wo jojome penkuo voa na kwe gbakple wo jipenkuo eye na kwe ele wo ahaji eye nye kokuti ngela eye nye ka babla ochola eye nye doyola eye nye gadela eye nye ameke denami eye le fiensia babla kokuti la gbomea angeo e wa choka o le Yesu penkome enu gbato enu gbatua yenye bablao eye evelia yenye miape khosi eye etonlia yenye miape fofo kpokpo nye fofo kpokpo blobe nye gadede ne kpo katutu le fiancia ne kpo gadede na kpo gadede cho nouveau sime na kpo gadede cho dolele sime na kpo dolele gadede cho satana pe agbadara mejo mele Yesu penkome minane mi akpo enu gbato of the triple bondage when Christ babla eton nebe Christo edemide ede yepenya egblo yepenya na ameyo le gbedegbenkeke ko matem anglobom minane mi akpo enu idonachome le Yohanes pe agbaletanyi piku Blaton fo etonlia wo do nune bena Abraham po meao mejibe nya don kweji Yuda to yodi onye wo deto le subo pe nyaome eye nusianu yike va nawa wo gbene wo twene dona subo pe nyame eye esimeye Yesu klobe nya jesi nyatepela wo susu benade yo jesi nyatepe avoye a enu iglom enu susum onoa wo jesi nyatepea abe aleke Mose glenao ene nu kanti wo denugleto wo jesi nyatepea bena David englonu sokudenchi eye wo dometodo wo le Salumo detame ebe me jesi nyatepela ebe o me khle Yesaya pe agbale me khle Nehemia pe agbale me khle Biblia zigbo nadere ebe nya jesi nyatepela eye wo susu benanka yo jesi nyatepela nikwa esi me Kristo nonu pom mau do Kristo cho jipo eye ne Mose
ne de wonye Mose gblonya kata na ofola anye ne Yesu magava ne de wonye David egblonya kata na ofola meka habe Kristo ne wafa ne nyibe wo subo alo Yuda to pe subo egblonya kata na ofore nu kata Kristo agava do Kristo va Kristo yenye nyatepea ike donu chila Yehova eye wo globena nya jesi nyatepela eye ole donchi ne pena Abraham vio yemienye o subola o yemienye eye mioya amedeke mime nokokuchi deke tekpo o mi pale ke sole me puplu de la o dana lakpa mi pale ke sole me puplu de la o dana lakpa o agbenono pe akpaja o dana lakpa eye nu sosro pe akpaja enye alakpa eye nyele nyeno babla mele Egypte amesia menye nyenye kluvi na Aram towe eye nyenye kluvi na wonto doku ope nouveau wonto wope fodada eye amesia menye ebe enunwe ike menyala nyemete wone eye enunwe ike efon ike nyemeji ola eye meve wona eye wonye ono kluvi nyenyeme voilà ole globena nyola mimenye kluvi na amedeke kpo o le fiensia megadalakpa subo alo subo pe alakpa deke ne apeto agblende globe nyatepe apeto nyatepe me Jésus nyatepe aswasiye azon Kristo swasiye eye Kristo atukam Kristo atuka ofiansia globe amen gbagbere mase eye eglobe na ebe wodonu nebe na Abraham po memyenye eye myenye amiade kepe kluvi kpo o aleke wone globe na miazu ablode vio maha elebe na lenkude enyanchi ebe amesiame le afisi afi yike ejibe ya do mawudo alo ele do adika mawu ele globena mawu netro donyado alo mo netro glonyado de le Kristo penya le pofu tataleme awo menyibe e mo maje na to ahonade o ela bena ole jagbagba bena amekenye mavo ayo adwedo alo yo pofu tatalenchi nenyibe amadela globe apeto nyatepe neklo enyenye fudala wo ya de le nenye nye ya nouveau le menye wo ya nenye toyola ne nye ya menye dono ewenye gadela eye enye le paplame eye nenyibe ne dasideji eye ne globe apeto tojo enyenye fudala de popo aswasio gadede avadona o eye wo doyoyo nukuto afana ole Yesu penkome azon obia nyadesi obe lekewo yene globe nyasu ablode vioma ha kuku blatonfone lia eglobe Yesu donu nawo bena biabia de kemelie Yesu makpo donchi na olo nyabe agbemepe nyabia sede pepe le nyabe pomome nyabia sede pepe le nyabe agbeme nyabia sede pepe le nyabe pribo yikele ejiome yikele wosusume le wo gbogbome nyabia sede pepe yikele asio le fiensia Yesu ado katantina o mikpeda ebe vava mele egblom nami bena amesiame si le nouveau womla nouveau pe kluvi wonye meka pe nya glom olo eglobena ebe amesiame si le nouveau womla nouveau pe kluvi wonye meka wa nouveau enusianu yike ne wo yemenye nunyokwa nouveau yenye made yike le miape nu popome le miape nu wonome le miape agbenonome le miape sosomome le miape kadodo gbakple amome eye alea mekenye nouveau ola yenye amerike me deblibo eye melekpo amesiame
nous vont tokaka amegbeto de pepe kaka ikewo jimide mie le miape nu kpokpo me le miape nu seseme le miape sesele la mome le miape zozome le nu sia nu ike mie wona la mie no agbe ike me deblibo agbe me deblibo ema yenye alakpa dada ike mie dana eye ele gblɔ bena me Jesi me nye bena made de le agbenye me yenye nuvon ebe amesia me yike wɔ nuvon la enye nuvon pe kluvi eye le kpukpui blaton vo atonlia me egblɔ bena ke kluvi menoa aƒe me da o egɔme nye bena nenyi be me va Kristo gbɔ o la eye me de mɔ na Kristo bena wade ekpekuku ma da le agbo me wa amegbetɔ de kpekpea ame ememetɔ de eleme eye ame ememetɔ ma yenye emɔ yike tutu na mi nenyi be bateria ekpea ele agbea ele awɛ bena enua emɔ la ɔtɔnyɔ de voa zigeria miape bateria eku miape ame ememetoa eku eye ememepe engine moteur ike le miame wona doa eku eye esi bateria kutala nuka na tema wo nuka miatim awo nuka e miatim awo ele pe mia so bateri ma ike nye miape ame ememeto ma mia twa Kristo gbo eye fiesi ya Kristo atro dagbe bateri wa me eye le fiesi ya agbe agado me oke eye agbe wa nous se adome nous se yeye adome na ole Yesu pen come the fetters that bind us e kaike ocho blamia yenye miape nouvon eye satana ele kikiame eye gbegbogbo de kemelio ye wabe satana me kpomo alo satana o ma yo ye pon ko le gbegbogbo mamo eye ne le pone lo alo me pone wa yala afi ke wolea afi ke matema kwelo eye atem agbenade atem agble agbenono wa atem agble nuko atem agble nu sianu nous vont pe kablami nous miele satana pe bablame satana pe ame babla dolele esi kamedare mikwa ame adeli nkeke gedo nyesi epe gedo nyesi okpo dolele le yepe kope ame dolele le yepe nutu ame eye etonyame ebe mejibe majo eye mave no agbele te peade yike dolele melu fi ke fu pepe melu afi ke ayadudu ade kemelu eye ojo eye de tepema eye ebe dono la afia ebe ame gbojo ole tepeya amole apima ole kpefu le vevesese konyi fafame eye ame chichia biasebe fikaye necho afi necho ade vevesese me la fima wa dolele me la fima wa ebe elie ebe afi necho eye nevado tepeya amole kpefu eye ole seveve ele fi achalo ebe nene maya metrojo eye egaide afibubu oga gbronya ma pepe ne eye le nuwa edo Jesi benanuko te peade kemele kike amo benade le keke anye tutudo yike ameho alo le keke anye wopenu nyare doleleli fefeseseli konyi fafali eye Yesu Kristo de kape yekweva yenye Galilea penutua ameikele cha eye ele wonunwe eye ele dagbele ameyo kataji abosamdu na Yesu vado gbo eye wopo potrua eyi mameye nuvon wadejo
eye satana anye dale agbome eye ele kihia me yalo vola magano agbomu eye dolelea Yesu ayo dole Yesu penkome wo babla kata ekayo kata blawa le fianci ya Yesu achokao a nye kokutiao eye wa gble abosan pe do na de pepele agbome me va do pe velia mi pa e ka ne be wa chuya ne be apetwa ade enu ma okata yo temi de anyi enu ma yo kata le gble mia pe agbe enu yo kata webe mia pe agbe ya enye agbe masikoko mele ntiu ne be Yesu Kristo awonu ma nuka wo hia ehia Hose ikemie do de miape kachula tidulaji na do Hose na hwese na ho Yesu Kristo jise na ho ejise eye na nye benare nuko bubwa de kemeli ke ona le jipuate le jukwa de keme le ejuade me nuko bubwa de kemeli le amegbeto do me yona benami atoji mi akpododo negbe Yesu penkolako eye na klobena me so agbenye de asiome Yesu nye tape agbenono fon bubu tatola me chokata venao nye egbepe agbe mano ameme alo mokpokpo mano ameme pe egbetoa me tue nao eye me tonye chome nya me tue nao me tue de asiome tape agbenono wa egbepe agbenono gbakple echoto ekegbona na tue aso de asime na Yesu na cho agbo de Yesu sime nele wesia fofo kpokpo blibo asu asiwo mebere fofo kpokpo blibo aswasio anye towo anye fofo kpokpo yike le blibo fofo kpokpo yijim ne le tututua agede agbo mele Yesu penkome ason le kpo nududu nyede le kpom ne le kpo mama na bede wa gede podome na wo da ndudua enyo otom na tema ponoposochi kemele seye pepe ade ele felilili vola pepe amena ne dipo da ne pok mekpa dipo na wo mekpa ndudua enyo nele kwekple nkure mekpa gede podome na wo va nukela na bena atowamewa akpodonchi o nuka ehena donchi vana dowame yenye bere na kpo benare enua enyo nae eye na do asida eye na toe esi na nocho anodu eye la nodum eye na hwe adasire jire eyi ma meye kuhiwa akpodonchi nele se wopon pocho nyatepianchi ne se wopon pocho Yesu Kristo nchi eye nu inesia ejoji nao enu inesia ebibi nao eye nele gbona amebubuo enu inesia nele gbona enyo vo ema mekpo hedonchi venao gakela wo Hose wo ji Hose yike ne do le Yesu aji eye ne nye be Yesu yenye donchi na nye kuhia eye ne globe Yesu anye delanye Yesu anye apetonye ema meye yepenya anye kokuchada le agbome bro amen gbagbere nam Hose yike mie do le miape kachula jidulaji minami akpo Yohannes Danyi pipi Platon ebe eponu ke esi wo gbon esi ola amegedo ho ejise deka o le probe o me kwesi o le radio agba o le probe me kwesi le kwanja o le probe me kwesi ebe o nyeto me jagbagba wu kakava do regbe kakenye meten kpodon ti na kuhinyo vo azon la menye be Yesu yenye na kokuchia menye be Yesu ye chona kawo menye be Yesu yenye dela menye be Yesu yenye apeto enye yalo me kwesi esi wo gblo esi awola
esi wo gblesi ola mele kpo ameike le yepe akaji olo mele kpo ameike nye churchito ya la kanye jiade de makwasi jibe me kwese fifia awo enye nyamechocho amento amedokuto de ka eve eton ene ewo blaton alofa ve alofa ton akpere ka eye esi wo gbronya si ovola amegedo ho ejisim eye wo gbron le kpikwi blaton for de keliame tete Yesu gbona Yuda to si o ho ejise la bena ne mieno Yesu me ne Yesu me kwese fifie Yesu me kwese voe nu kata de le gbobe ne mieno emo mi pa na po amiade yike agatro anoyide ejuike motua agatro yide nu gbegble mame po metokede wo viade wo jide via enye tokuno eye mepo nanu po eye maupa megade elewo tutopo monya kaka le wope juame eye esime nuchua maunya kakala dogbeda le maunya pe nuwu gbe magbea etokuku ajo eye maponu acha ejo eye devia de kakbuvia atem asenu eye nusianu le blibo le yepe agbeme eye nuchuma gbakple esruade wo kpo jijo alegbegbe eye esi wo droyi de apemea eye o gere apemela wo yo wo pe apelika over popu eye wo duaza wo okpo jijo eye wo so wo pe legba o de legba to yo le so bubu so le na legba ma bena o to le gbo be legba ye wonukunu gama na wo esi wo du azama kaka du azama vo a devia to kuku gba pe ma ponu agbatro faji nu kanchi o ela bena wo so mbubu ikodola so na ma wo ga o so so va le na achipe legba achipe ma wu eye o me yeji o vo apena ma wu ela bena we a ne se gome ela bena nuko wo lole gba mo kacha wo lole gba mo eye esi wo du azafo kwa ye kwa o tro yide judopo mo nyakaka ye wo vai lo achipe ma wu ma o lo so fana ma nyakaka la ye ma nyakaka la tojo le gba ma o eye so sama mea o ga tro do gbe dara mebe e ke de via etro le tro gbode fori wo gba fa eye o va lo le gba o so va yo tojo o eye de via ye pe to gba tro fu eye ye pe ade a hokatutu o le poasi pe la pe mea poasi pe na mawu nyape mawa enye amlima mawu eya nti Yesu Kristo globenari ebe ya de micho babla eto me bikpa ebe ne mieno nyenya mela ekema nyenu sanla nyanye fafa esinefa apetola gbola na no Yesu amen mebede na no Yesu amen eye nukunuo nusempe nukunu ola yeji ye wano jideji le agbo me le Yesu penkome fiasi ya atweke o ade o adega o eye babla le agbo me a acho eye wa tojo me vado do peton lia mie kpo bablao eye felia mie va kpo kosi eye azonla mia pe fofo popo nye fofo popo nye ablode vinyenye mia pe fofo bakple vide ton apetwa na ofofo na foto nouveau sime na foto dolele sime eye na foto satan na pe fuwame ome mi na mi akwe le Johannes Tani pipi blatonvo adeliame eyata ne vila wo mi ablode viola ne vila wo mi ablode viola ekema nyanye ablode vio fafa enu igblom olea ebe mede
to nyento do kunye ji mede na nyento do kunye eye mede na do kunye mejibe dade miakpo Yesu Kristo pe nyachi yawo ebere to nyento do kunye ji na nyento do kunye eye magbule na do kunye eye ebe ne vila womi ablo de viola ne vila wom ablo de vila manye ablo de viva fa gbule na do kio eya ta ne vila wom ablo de vila ekema manye ablo de viva fa gbagbule na do kio ke eya ta ne vila wom ablo de vila ekema manye ablo de viva fa Minya yado ire mie pona nuna mianto nyado kio ye mabe oh ole pona doko ye lebe oh le venwani eye ememea ne le nu nyaglom na dokio me jibe makpo chicho enwe oh ame tokede menye ame yaira menye ble na dokio voire nele blobe oh nu kata nu ya le jodo jinye do oh me fodi ye ameti amegbem mereke melo na nyanye gbo nele le nyama glom na dokiwa na nye ame wo nubla nito voi nanyi be ne glo nyaya na dokiwa apeto apenya ya ebede to ebe nouveau so esimeye eyata ne vila womi ablo de vila gblena dokio blobe eyata ne vila wom ablo de vila manye ablo de viva van gblena dokio la eyata ne vila wom ablo de vila manye ablo de viva van fiancia apeto ado peji la gbome minya menana mi da sedidi to enu yo ma wule wo eye gbakple enu yo ma ujava wo enu yo ma wule wo nutuade to Abuja ekpo doyoyo to tension pe dolele asime esime eko apeto Yesu Kristo jisefo apeto ayodone mikwa ne seda sedidi leftepe ya lefiancia mina ne nutuya cho Abuja re yento ne gbenami esime Yesu fa eye wotukai nenema tututu Yesu atuka ocha. My name is Francis Wobele. Yepenko yenye Francis Wogodo. I just passed Yecho Abuja. That's global crusade. Judopo monya kaka yike olowo. Ye me yecha yekpo gomele. Ye pastor. Ekpoi. Ebe ebia sebe na de ye kwa sebe mawu atema wo na de na ya. Yebe ye wo bia ebe na ye nefa keke gbato ye fa esime pastor kumui eto mawu nya gboklo. Eye Everything that is disturbing everyone here. ele klobe enu yo kata blem nya pe lamea be enu ola togo ola jo eye cho ye pe taji kaka soide afogomea I can walk, I can raise my leg, my hand. I can do everything. Be In that date, you know. cho gbe magbe yike mo pa me ato gbe da leta ye kwese Because of me. ye khomawu pe mawu jisi eye judopo monya kakama eye tayo wero eye cho gbe magbe kaka va na egbe a ye kpo katutu eye yento ye chite ye le zoazoli mawu ewe nae ela bena mawu ewo moyanu de nae me kpo katutu wa do peji la gbo mele Yesu pen come azon de tugbivire ele ye pen konye beka midasi beka nto na wa gbule enu ike mawu penu sen ewo le yepe agbeme eye nu matutu ike mawu le yepe agbeme a fiasia mawu aga wonu kunu gangan la gbo mele Yesu pen come Rebecca blenami enu ya peto awa blenami I am Rebecca Pam.
ye penkonye Rebecca pam ye da pe na mawu le nu ike ma wole pe agbeme le epe ke fa ya pe dinu wi de kelia me le jutopo mo nya kaka me bena mawu ede cho le gbe magbe ike le nye myself and the house, and then I went to the bank. From the bank, I noticed someone was following me. Ebe ye dojo sibe amede ploedo. The heart of the town. This impression was still in my heart. Eye se sele la mema ele ye pe jime ekpe. To run away from Hans Way, and I blanked out. My daughter Rebecca. Ebe ye pe vi de tugbivi Rebecca ejo la pe me edogbe eye ele cha yo mega le pe o fwa yo yi mawu gbo yo kwesebe mawu awe eye abosama alakpato ye eye ele donku da sedidi de tinai le novinyonu de di dasia le pe ma mem tututu ye donc ebe da sedidi ale globe wo le novinyonu asoyi de tepe titide ebe da sedidi ma yesia ye kwesele pe jimebe na ye be de tugbivia me ku na de keme jodeju be mawu adegbe mo ne wa gbo agbe. I tried to escape, but then I was drawn back. Ebe ye jagbagba si leyi voa ye ogbona ebe ye matem ato. One night, someone tapped me. Ezade kamea nade va jode yeti. Obe fika ye necho lebe yeso just nko ode yebe kanye Rebecca. Ebe nuka wane le tepe ya obe tepe ya amefila we yefi ye ole globe tepe ya menyo. Tepe ya menyo kro amejesi de la si onemi ayo a ye so ye dada pe phone number kapo mo jesi sona eye oso do ehume sofa ejugame eye oglona ebe ye nejo esi ye bia driver sebe o fika emielo ye I said, wow, Oyo State. Driver benare Oyo State ema yojo le yo fate peya ebe ye da pe na mawu ela be na mawu deye le amemo yike leye ofinye yi na be wa fa wuya mawu deye le wo pe alome ye mawu hoye gbova take your back. Ekplo gbova Not only back. Many be ekplo gbova ape de koyo vo ekplo gbova jijo popo me ekplo gbova jijo aseye chocho me jidudu me ekplo gbova toyoyo me ekplo gbova de popo me ekplo gbova katutu blibo fofo blibo de ne sogbe la fima me la merejim la fika nelo mele jinyonu mala ne sogbe a Your miracle time has come. wonu kunu pe gapopo ade de popo pe yi yado Trust in the Lord. eye nele ko apeto Yesu jisi eye ne do jide apeto Yesu ntia eye ne gbobe apeto Yesu ewo ko enye de lanye ewo ko enye apeto nye nele gblone be Yesu fiesia na nge nu fo pe kokuchi dale agbenyeme eye Satan abenusia ade dale agbeoji eye dolele po me fide pepe ya dolele po me vide pepe nu de pepe yikenye gbojo le la ome ade dale agbome mia bobota eye mia nuku apetola eva be watukao ba atukao chonu fon osime achekewo eye wa nlo nu ko de agbegba le melejibo amesiame si ayo apeto aponkola wa hone mia bobota eye mia nuku nele di de popo ya nele di chochoke ya nele di katutu fofo popo enu iwonto matema wole doku osio wonto de matem adu agbenono fon di maikele mo matem adu ejo fo Yesu Kristo vado azon eye Yesu globe me cheke o ebe me tuka o Yesu be me yodo o Yesu be me de o na ko asi o ijile te penele eye na glo apeto meleji wo hoho apeto meleji be na cho nouveau nyo kem eye
neibe ele zade konene made nukata ma weha wela nukata ma hwese o neibe apetoa bakple yepe nu blani kpola yepe nu blani kpopo esi wonye delata ele kpo nu blani na o eye wole blobenade o kwa siji la kwa siji ne na so de Jesu do ki obenade yele ji yepe chochoki yele ji yepe dede kpopo ko asiwo iji le afi inele tepe sia tepe inele eye nele mo nyasem nele sem le radio dia nele sem le phone dia alo nele juta nele tepe vovovo eye nele mo nyasema eye kwasi iji wo de kpokpoa pipi benyae eye nele ko asi iji a chitre la fi kenele chitre na Yesu ye nous pouvons y aller comme les mots. Ye mavakpo nti avakpo anye kokoto avakpo be mekale kpomo awo awe abenye ka ko nye nufon la la me gbogbo yo to me nyatepe ewo nye nufon la eye na prope apeto me jesi enye nufon la me leji wo chochoki nyento nyematema so nuvo kedokunyo nyematema na fofo kpokpo dokunyo Yesu wo de kape ko atema wenam me hia de kpokpo eye nyento nyematema de dokunyo Yesu me kwese eye me dasireji be na wenye de lanye chitre le tepe kenele maune yirao ne kpotole tepe ma ne le tame bumbo kafia ne le ngle den gbo kafia ejibe ya de oyela ejibe ya chonuvon oke oyela ko asiwo ji eye na chitre le tepe kenele eye na be jipo na nye benare ne le de kpokpo jim eye esi ne chitre ya ble le wo gbagbe apeto atome de glene be apeto nous vont la emenye me le nous vont pe bablate me va gbo bede na tout kam Yesu me hwe eye me dasireji bede me khodiose Yesu me khodiose cho nous vont nyokem dakpene eye na glone bede esi ne dem fifile nyemaga troyi de khede de nyagbo nyemaga troyi de nu igba megbe nu la nyemaga troyi gboko ma to gbeda pere nchi o fofo le Yesu penkome mi ko wonu gbedodo la jisi bena amesiame si ayo apeto apenkola agbo dede esiawe nye ameyo ko wo pe asiji yo le probe Kristo mi le jibe na nyemia pe apeto na nyemia pe de la eye me jesi menye bena magbe ame adeke o apeto le wonu blani kpokpome le wo lolome gbakple wo amenu fefe me la de wo tometo de siade na kasi wo pe agbe o nti eye na tro wo pe agbe o eye na fofo kpokpo wo be wo pe fon bubu na de dale wo pe jime do pe jijola gbakple nu ti fafa gbakple nu senke na agbeyeye le de kpokpo me tue na wo dometo de sia de fifila akpe na o fofo le dontilata le Yesu penko me mie do gbedale amen ne kwa dede esi ne kwase esi ne do jide apeto anchi ne kho apeta Yesu Kristo pe nya oji seta ne kwa fofu katutu swasio ocho nouveau ocho ke o eye ne kwa dede eye ne zuma uvi azon eye ne gede mawu pe pomeame esi ne gede pomeame mawu pe pomeame ta you take your miracle back home. Pastor, egbagbona eye wa do gbeda le miata eye mia ho mia pe nukunu esia enye gome popo tokhede bena na kpo dede eye na gede mawu pe pomeame eya enye tito na ameyo le fiadupe amefo eye onye tito na wo yike gede me fifi yeye na so alome kapomaviwa eye na yo blase que voton na de ko plene blaton voni eye na nanko
who have just given ple their lives phone number to o Christ. kapomo jesiwa na ne Let's ensure eye names koi menelia are na cho written ekperenchi with be- their telephone numbers wa and ekperenchi o WhatsApp numbers indicated. owo iko asiji eye ne dede ku ofia jipo bena eye le ti Kristo pe hoho Kristo pe dede Very popo important, we eye capture odo all gbera the ple wa information in your so spirit. alome kapomo viwa eye na yo Let the writings be eligible. na yo eye na nko Those who cannot ple write, ekoi menele please ple phone have number them wa to write be wa ekperenchi o na yo blase ke voton in capital letters. na de ko ple ne blaton The voni numbers, telephone Black numbers Tovoni. clearly written. The Ele program vevie, hasn't ended, we still have le miracle cho time. agbo na Yesu a enunye to e onye ne wo chacha nye to e ma ne wo no vi Yesterday was so just marvelous. alome kapomo viwa eye na yo alo na nglo message anglo message doda 93 04 38 38 The miracle will blase come to ke you. voton na de ko ple ne blaton voni le fiesi ya wonu kunu avana o eye kulbo to asasoli eye jijo agede agbeome le fiesi ya elabina apetoa ele asikage nutiu eye wa chokao dale agbeome eye wa ngekokucho kata dale agboji Yesu de kape yewene eye tonu popona apetoa na yide gbedodo dame eye na gbona apetoa be apeto fiesi ya tonye doyoyo makpo doyoyo makpo doyoyo kokuchio kata ange da le agbenyeme yigede gbedodo dame eye na no mokpokpo me apeto la sikage nti o apeto le doyoge o You must receive something elebe tangible na honude in the presence of the Lord tonight. na As I honade say, cho apeto agbo nade ike watem apuasi nade ike watem akpo elebe apeto na we le agbome ne cho agbo na apeto afiesi ya meganglebo please cho unite alome kapomo viwa eye na yo that will be na given to yo you by eye the na global nanko ple koi of the menele global crusade. So please receive Phone from number the wa. counselors. kapomo jesiwa na ne eye wa pede nutiwo novi yide gbedotorame gede gbedotorame Counselors, kachuchu please, cho let's babla do our work pome quickly. viton Make sure that the writings are clear. yide gbedotorame eye na Get do all the gbera information that is needed. kao no cho kokucho nenge If you are watching online, Kokuchi o nenge nous vont pe kokuchi nous vont pe kayo blami nous vont pe kayo blau do gbera pe kao no cho Yesu ye ko cho na kao Yesu ye nge na kokuchi ao yide gbedodo dame pe kokuchi de pepe nenge we so agbo na Yesu le fiesi ya yoyoa elevevie yoyoa levevie blase que voton na de ko plene blaton voni na yo eye alo na tem anglo message na tem anglo message adore 93 04 38 38 blase que voton na de ko plene blaton voni nko kapo mo jesiwa ple ekoi menele nangle le message me adore phone number yomelia blase que voton na de ko plene blaton voni Thank you very much for the work that you are doing. It's very, very, nele wea very mau ne important. yira o ikele wa mau ne yira o Hurry. Make sure that those names are written in owe wevo gede gbedotora me and the numbers. gede gbedotora me yi gbedodora ji hose do hose le Yesu ji ho Yesu ji se ho eji se eyenya me tu na kame
eye nge na kokutia We're o going to have a banquet. eye nge na kokutia o Giving their lives to the Lord Jesus do gbeda Christ ho Yesu jise here on Yesu. this ground. amole tension As do the counselors stand ye ne choka at the ne time, ne it's 3 tuka o bafo p.m. ne tuka o pe alo You have to be there. tuka There's so much tuka that mle the fiesia of this Fiesia program has tonye. prepared for you. fiesi ya tonye Make sure you show nge up kokutia o dolele pe 3 kokuti p.m. dolele at pe the kokuti counselors stand ngejo tomorrow. nge dala gbenyeme kokuti de pepe Yesu ye ngene ye chona kawo Expectant tonight. mopa me agbona pastor eja trova sande ya God that blinds eyes mo are ko going ma to ujisi open. benu ku yo gba o lavu When we walk, nuku vi agba me ga pona you mo will receive from the Lord Akponu. tonight special plibo miracle. plibo to atitre Begin to ye wa prepare zo your mind. nukunu tohe Your aswasi miracle o is now. jirado ki odo nukunu wa fifi You will fifi share ye your testimony. eye wo ntocha na dida se You will rejoice wo with cha na you. miakpo jijo perenti o Power of the Lord is present. apeto God is apenu moving se around already. ele zodem le And you chukwame can begin to ele say to zodem yourself, ele zodem I am eye marked down for atuka o nukunu pe jesi le ntinye nukunu pe jesi le nti o wo do jesi o nukunu akpo ategbo o nukunu pe jesi le nti o Let's be fast. fiesi ya tonye dogbera ide gbedo to da me Are well written? The address toyoyo is nyeto clearly o indicated. le fiesi sia nukunu Their telephone numbers, enyeto o le their fiesi ya WhatsApp numbers are clearly written on the slips. ho Yesu jise esi wo gbro esi ola amegedo ho ejise People that are ho not Yesu giving their jise lives to the Lord Jesus Christ, the ho Yesu Catholic, jise ho ejise ji from the ho se convener of nenu the asi o DBK Global Crusade. ho ma u jise Very, Ho very Yesu jise. important. eye gadede doyoyo Something aswasi good o is going to happen to you tonight. enu miede le moji gbona na o Wonderful is going to happen to you nukunu tonight. de le moji gbona na o Join us online. nukunu de le moji gbona na God will o reach out to you. jirado ki odo People in mawu Asia, jaka the sinti o people in the United States, wo ike le lo meju ame le rajo agbo ne le toji fifi la where you are watching afisi us, afi kenele in your ne le homes, gbenyesem wherever you are, afisi afi kenele no mo popo me start talking to the Lord. no mo popo me no mo popo me eye no nyade gbrom na petwa Please, if you are Blonya- if you blonya are de on na the petwa, left side, blonya de ne, everywhere blonya de ne. I can see. Thank you. At the middle. Thank you. At the right hand. eye mia jesi nyatepela eye nyatepela la wo mi ablode viwe At the back. Yesu wo ma ablode vi mesenya ewenye nyatepela Please Yesu remember wo ma that ablode vi tomorrow no vi at do 3 gbera p.m., no gbedo we are to going da to me have no gbedo to da me for all our brothers and sisters that have come to the Lord from the beginning of this program, the first day, the second day, and the third day. blonyade na petwa apetwa ma glori o Yesu mega to nchinyo Thank you very much Yesu mega to nchinyo Yesu don ku chinye for the power Yesu of me God khoji present ose here. Yesu Time for your de prayer dolele ada as we bring to the wo ma ablode vi dolele alem kluvi evangelist, pastor doctor, Dr. WF Kumuyi etrovavo kafu na ma uhu God is asking you mawu le nyade biamu olo to make bede de ne na kpoto yo fiesi ya it will happen to you. afa menao The Son of God, mawu vila our Savior, miape de la Lord, apeto doyola Libra, katula will touch your eyes. akasinchi ofifila la fi nele The final esi na se amen. amen kpoto ya na nyebe owe na ifo efa menahi eye afisi afi kenele radio gbanele nele gbe asem afisi afi nele le hareme le afide mi le
asaji alo mile konji afisi afike mile mawu penya nusa penya adegbo esi na se amen mamleto na todo ki okpo elabena ewefo eye na didase eye ameyo le radio gbo melepo la o dase didi ne jadi dase le jadi dase kwa si de kaiji eye na sofelia dade dokioji afi ke dolele ale nawo amen kpoto ye mi agbroko amen maye na agbroko ye nu si anu adoko dale laome fofo le Yesu pen come wenye eya make echo egbe saide mafo me ne gbobe mawuye menye eye nyemetro na o apeto Yesu dela kadela katula amei wona nukunu wenye ya make cho ifai egbe saide mafo me eye enu ine wole gbedegbe nkeke ome a enu ine wole cho ifai a apeto mi kwesi be ne gale wo ke pipila apeto amesiame yike atikadele yepe akpeme nukuvie gba etoku na meya enumapo ya apeto gbakple wonu se a kasi wonchi eye na yodo ole Yesu pen come ameyo feto metena agbon ameyo po le jimena ameyo ope afoa etidome ye afoate ye amero odofo ameyo akplolu le wonchi enu tetede le wope nu ti la petepede apeto nu tete mane toda la fima le Yesu pen come incurable disease dolele yikele eme enye domadamada abifon maku cancer hotoyoyo le Yesu pen come HIV AIDS dikanaku pedoa hotoyoyo le Yesu pen come tuberculosis yomekpe hotoyoyo le Yesu pen come sickle cell with all the attendant pain dole fefese se dekpekpe yike le lame me do gbeda be abeto anewo nukunu enu wawa pe nukunu benade lame nutinuma yike letepema egbre ekua me do gbeda be abeto ane diagbe me le Yesu pen come abeto me do gbeda be ameyo kata okplibo ameyo akpade ka tutuna o alo opopo nge me do gbeda abeto kasi wonchi yodona o eye epungengo ne cha eye na nawo nuse ne gene wopelame wa chitre e wa sasoni le Yesu pen come whatever the name of lekeke anye dolele wa penko the description lekeke anye dolele ma aleke opura nu posonchi me glonu sepe nyadenchi de akpome be healed hodoyoyo le Yesu pen come here la fille on radio ameyo le radio agbo ameyo le téléphone ji ameyo le juta le tepe fofofo yo chaka bakplemi bakple kose bakple jikose nukunu ne va me le tepe si atepe mawu pe nu senga ne dedo kufia le afisi afi apeto do peji la gbesi agbeme so nu koko so de amesia mepe mo da se didi ne gede nu mesia nu me akpe na apeto la bena me nyebe le wefo le Yesu pen comme me do gbedale it is done evame you got it eso asio check up yourself do do ki o po find the testimony eye na kpo be da se didi